Dakle, vrijeme radnje je dan prije konferencije i zapravo je cijela konferencija prošle godine bila, mislim možda to ne znate, evo to je čisti backstage, bilo je upitno da li će se uopće održati. Sam imam privatnu tešku situaciju, tata mi je bio u bolnici i već je bio dosta, baš je bio jako loše u 9. mjesecu i dođemo s mora i mi smo sad dimali tu sve, bio je rezerviran peti kupe, mi smo razgovarali sa sponzorima, ali toliko slabo u tom trenutku u 9. mjesecu kako bi to trebalo biti, da je početkom bilo, ja sam bila onako, hoće se to događati, hoće, izgurat ćemo na mišiće. I svi, oni su praktički u tom trenutku, znam da oni meni, kad se pišu ove najave i to, da svakakve epitete oni meni daju, ali vlakovođa i to, ali zapravo ta ekipa s kojom ja radim gura mene, jer da nemam njih, ja ne bi bila ovdje sad, ni vi ne bi bili ovdje, to je 100%, znači tim je sve što možeš imati u poslu i moraš se okružiti pravim ljudima.